Yes, ikaze nanone inshuti bakunzi bacu hano kuri Ibako Media TV. Reka nizere ko muguwe neza. Bakunzi bacu, hasohotse inkuru yihutirwa cyane ngira ngo babwire. Inkuru isohotse mu masaha make ashize ivuga ko Félicien Kabuga, uyu wakurikiranyweho uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994 yapfuye. Uyu Félicien Kabuga yapfuye ngo yafiriye mu bitaro bya hariya Ilahe mu Buholandi, igihugu yarafungiyemo by'agateganyo mu gihe yarategereje ikindi gihugu kimwakira. Ubwo ndagira ngo turebere hamwe ese biravugwa ko yishwe n'iki, n'ubundi buzima bwe bwari mu kaga cyangwa se yari umwe mu bantu mu by'ukuri bigaragara ko bari mu marembera. Amakuru atugezeho ndetse yemejwe, ntabwo akiri ibihuha cyangwa se ntabwo ari amakuru agikeneye ngo akorweho cyangwa se akorerwe ubucukumbuzi, kuko byamaze kwemezwa n'urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha izwi nka IRMCT kuri uyu munsi rwose wo kuwa gatandatu tariki 16 Gicurasi 2026. Uwitwa ni uyu ni perezida wa IRMCT cyangwa se urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha. Uyu perezida wayo rero yitwa Graciela Gatti Santana. Uyu yahise ategeka ko hakorwa iperereza ryihuswe cyangwa se ryihutirwa kugira ngo hamenyekane amakuru y'ukuri ku cyateye urupfu rwa Kabuga Félicien, ashyiraho umucamanza Alphonse Aurien kugira ngo ayobore iryo perereza. Ubu Kabuga kuba yapfuye byo byamaze kwa confirmed, ariko noneho impamvu yateye cyangwa se icyateye urupfu rwe hashyizweho umucamanza Alphonse Aurien kugira ngo ayobore iryo perereza. Kabuga uyu ni umwe mu bari muri baruharwa bagize uruhare muri rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Uyu yamaze imyaka 26 yihisha ubutabera, aho yakingirwaga ikibaba n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bimuhisha. Imyaka 26 irihirika atarafatwa. Kabuga uyu wahoze ari umushoramari ukomeye cyane mu Rwanda yafatiwe mu Bufaransa, murabyuka mu mwaka wa 2020. Akurikira byari muri Gicurasi. Noneho igitangaje mu makuru uyu Kabuga, nagira ngo mubyumve neza aka kantu. Kabuga afatirwa hariya mu Bufaransa nyuma y'imyaka 26 yaramaze akingirwa ikibaba ahishwa n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Yaje gufatwa tariki 16 Gicurasi 2026. Ndagira mabwiza ukuri ko tariki 16 Gicurasi murambarira yafashwe tariki 16 Gicurasi 2020, ariko nagira mabwiza ukuri ko mwumva ukuntu bihuriranye. Inkuru y'urupfu rwe itangajwe nanone tariki 16 Gicurasi 2026. No kuvuga ngo ku itariki ndetse ku itariki imwe ndetse no mu kwezi kumwe nyuma y'imyaka 6 Kabuga afashwe. Iyo tariki nuko kwezi nibwo anapfuye. Uyu akurikiranyweho icyaha, ubwo yafatwaga yarakurikiranyweho icyaha cya jenoside, umugambi wo gukora jenoside no gushishikariza abantu gukora jenoside. Uyu mugabo kandi yakurikiranyweho ibyaha byibasiye inyoko muntu birimo ubwicanyi, ubuhotozi ndetse no kurimbura abantu, byose byakozwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Tariki 26 Ukwakira 2020 Kabuga yoherejwe muri kasho ya IRMC hariya Ilahe mu Buholandi, kuko urwego ari rwo rwari rufite ububasha bwo kumuburanisha ku byaha yakurikiranyweho. Urubanza rwe rwatangiye tariki 29 Nzeri 2022. Muri Nzeri 2023 urugereko rw'ubujurire rwa IRMCT rufata umwanzuro wo guhagarika kumuburanisha, rwemeza ko adafite ubushobozi bwo kuburana ngo kubera ikibazo cy'uburwayi. Nuko ngo urubanza rwa Kabuga rwatangiye tariki 29 z'ukwa 9 2022. Muri Nzeri cyangwa se mu kwa 9 2023 urugereko rw'ubujurire rwa IRMCT rufata umwanzuro wo guhagarika kumuburanisha
rwemeza ko ngo adafite ubushobozi bwo kuburana kubera ikibazo cy'uburwayi. Nubwo urubanza rwa Kabuga rwahagaze, abacamanza ba IRMCT cyangwa se uru rukiko ndabivuga gute, IRMCT ni urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha. ubwo nimvuga IRMCT mujye mwumva urwarirwa. bivuga ko nubwo urubanza rwa Kabuga rwahagaze, abacamanza ba IRMCT banzuye ko aguma muri kasho ya Loni Irahe mu Buholandi mu gihe yarategereje ko hari igihugu cyamwemera cyangwa se cyakwemera kumwakira. U Rwanda rwagaragaje ko rwiteguye kumwakira, ariko abanyamategeko be nabo mu muryango we barabyanze, batanga impamvu zirimo ko uburwayi bwe butamwemerera gukora urugendo rurerure rw'indege. Kabuga yifuzaga gutura muri kimwe mu bihugu biri cyangwa se muri kimwe mu bihugu bibiri by'i Burayi. Bivuga ko yifuzaga gutura mu Bufaransa, ariko byaje Ubufaransa bwaramwanze. Ubuholandi nabwo bwagaragaje ko budashaka ko afungurwa, ko mu by'ukuri ntabwo bwashakaga ko afungurwa ngo abugumemo. Ubushinjacyaha bwa IRMCT bwagaragarije uru rwego ko Kabuga nta mahirwe afite yo kwakirwa n'ibihugu byifuza kubamo, ngo kubera ko ibyaha bya jenoside yakurikiranyweho bimukura ku rutonde rw'abagomba kurindwa hashingiwe ku mahame yo kurengera impunzi n'amategeko y'u Burayi. Mu bushinjacyaha kandi bwagaragaje cyangwa se ubushinjacyaha bwagaragaje ko Kabuga cyangwa se kuba Kabuga yari amaze imyaka myinshi yihishe ubutabera. Nabwiye ko yamaze imyaka 26 atarafatwa, tariki 16 Gicurasi 2020, ari naho bihuriye ikaba ni tariki ihuye n'umunsi w'urupfu rwe. Noneho ubushinjacyaha bwagaragaje ko kuba Kabuga yari amaze imyaka myinshi yihishe ubutabera, aba mu bihugu birimo kimwe mu byo yifuza guhungirwamo, aho umuryango we wamufashije kukigumamo binyuze mu guhindura imyirondoro, nabyo bimwambura amahirwe yo kwakirwa mu bihugu by'i Burayi. Ubwo rero igisubizo bwatangaga ni kimwe, cyangwa se ngo nuko ngo mu by'ukuri Kabuga yakoherezwa mu Rwanda aho kugira ngo akomeze abe umutwaro kuri IRMCT, kuko igihugu cyagaragaje ko cyiteguye kubahiriza uburenganzira bwe. Hanyuma ubwo tugiye kurebera hamwe, mwumvise ko muri aya makuru nababwiye ko uyu Kabuga Félicien hatangijwe iperereza ngo hamenyekane icyateye urupfu rwe. Harashyizweho umucamanza, nababwiye ko perezida wa IRMCT cyangwa se urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha. Perezida warwo nyine ari we Graciela Gatti Santana, nabwiye ko yatangije cyangwa se yategetse ko hakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye urupfu rw'uyu musaza Félicien Kabuga. Ariko harashyizweho umucamanza Alphonse Olivier kugira ngo abe ari we uriyobora. Ubwo rero ibyo bazatangaza ku cyateye urupfu rwe turi hano nka Ibako Media TV ngo tuze kubabwira, cyangwa se mu by'ukuri ngo tubasange tuze kubabwira ibyatangajwe n'uyu mucamanza nyuma yuko haza kuba hasojwe gukorwa iperereza. Ubwo wenda twanyura tukavuga muri mwe mu mateka yaranze Kabuga Félicien. Ni umwe mu bantu bazwi cyane mu mateka mabi ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Ishyano ryagwiriye u Rwanda uko jenoside yateguwe, uyu Kabuga yarabifitemo uruhare, dore ko yari umugwizatunga ndetse ushyigikiye cyane interahamwe ngo zikore ububisha cyangwa se zica abatutsi. Yari umucuruzi ukomeye cyane mbere ya jenoside. Uyu Kabuga yarazwi mu gihugu, ari umuntu ukomeye cyane ufite ubucuruzi mu mujyi wa Kigali. Aza gushinjwa kugira uruhare rukomeye mu gutegura jenoside no kwitera inkunga. Ubuzima bwe bwa mbere rero, mbere gato ubundi yavutse mu mwaka w'1935, avukira Ibyumba, ubu ni mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Yakuriye mu buzima bworoheje, donc ntabwo yavukiye mu rugo rukomeye cyangwa se rukize, ariko yaje kwishakira ubuzima ndetse arabubona rwose. Aza kumwe mu bacuruzi bakomeye mu Rwanda.
yari afite ibikorwa byinshi by'ubucuruzi. Bivuga ko yakoze ubucuruzi bw'icyayi, acuruza ikawa ndetse n'ubwikorezi n'ibindi. Ibi byose yarabikoze. Yari afitanye isano n'abategetsi bakomeye ba leta ya Perezida Juvenal Habyarimana, kuko umukobwa we yashakanye n'umwana wa Kabuga. Hari umwana wa Habyarimana bivuga ko yashakanye n'umwana wa Kabuga. Yashinjwaga ibintu bikomeye, harimo gutera inkunga umutwe w'interahamwe, kugura no gutanga imihoro yakoreshejwe mu kwica abatutsi, gutera inkunga radio televiziyo libre de mille collines cyangwa se RTLM. Iyi ni radio yari koroje yakwirakwizaga urwango, ishishikariza abantu kwica abandi, ishishikariza abahutu kwica abatutsi no gufasha mu gutegura jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rero rwamushinje ibyaha bya jenoside, gushishikariza jenoside, ibyaha byibasiye inyoko muntu, guhunga imyaka myinshi nyuma ya jenoside. Uyu Kabuga yahungiye mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika. Yahungiye mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika. Bivugwa ko yahungiye mu bihugu bigiye bitandukanye. Muri imyaka 26 yashakishijwe, ariko akaza gufatwa. Nyuma y'iyo myaka birumvikana ko ni imyaka myinshi yari ishize ataboneka cyangwa se atarafatwa. Ibihugu yabayemo imyaka irenga 20 byo muri Afurika yashakishijwe n'inzego mpuzamahanga. Hari amakuru rero yavugaga ko yabaye mu gihugu cya Kenya, aba mu Busuwisi, yabaye mu Bubiligi n'ahandi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zarashyizeho igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari ku muntu watanga amakuru yatuma afatwa, ariko yaje gufatwa tariki 16 Gicurasi 2020. Nahoze mbibabwira nkitangiriye inkuru, ari nako rwose inkuru y'urupfu rwe yatangajwe tariki 16 Gicurasi 2026. Yafatiwe hafi y'umujyi wa Paris, ni mu Bufaransa. Yarakoresheje amazina y'ibihimbano kandi yaramaze imyaka myinshi yihishe. Ibyabaye nyuma yo gufatwa, wenda yabanje kuburanishirizwa mu Bufaransa, nyuma yoherezwa mu rukiko mpanabyaha rwashyiriweho kurangiza imanza za ICTR, rwitwa International Residual Mechanism for Criminal Tribunals. Urubanza rwe rwabereye hariya hitwa The Hague. Hanyuma ntabwo yigeze akatirwa, ko kugeza ubu nta gihano cya nyuma yari yagakatiwe cyangwa se yagafatiwe. Mu mwaka wa 2023 urukiko rwavuze ko ubuzima bwe bwo mu mutwe n'umubiri bwari bumeze nabi cyane, atagifite cyangwa se ko atagifite ubushobozi bwo gukurikira urubanza neza. Iza kuba impamvu urubanza rwe rwahagaritswe mu buryo budasanzwe. Rero ni byinshi, turaza kubabwira byinshi, kuko turaza no kwiyambaza abasesenguzi n'abaza amateka y'uyu mugabo. Tugende tubibabwiraho mu makuru yacu ari imbere, ubwo tunarebera hamwe ese haraza kuba hamenyekanye icyamwishe, dore ko yari asanzwe afite uburwayi. Uyu Kabuga wafashije cyangwa se wateye inkunga umugambi wo kwica abatutsi, nawe birangiye apfuye. Arapfuye ku itariki ya 16 Gicurasi 2026. Reka bashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo muri aka kanya 5 kuri 5 hano kuri Ibako Media TV. Turakomeza kubana.